З прыходам цяпла ў Беларусь вярнулася некалькі відаў пералётных птушак: шпакі, шэрыя жураўлі, вялікія бакланы, жаваранкі, азёрныя чайкі. Калі зіма зноў нагадала пра сябе, многім з іх прыйшлося не салодка, але не ўсе птушкі пацярпелі ад рэзкіх маразоў. Сейчас для птиц как раз-таки самый серьезный момент, потому что у них период гнездования начинается. Немножко теплая зима, так скажем, мягкая, такая, она, безусловно, отразилась на перелетных птицах, потому что многие виды, даже не виды, а особи отдельные остаются зимовать. Это аисты, это кряквы. И для них, конечно же, сейчас период нормальный. Условия, потому что водно-берегового комплекса птицы, они, безусловно, находят пищу в воде. И реки за этот период не замерзли, поэтому проблем нет. Горш за ўсіх цяпер даводзіцца кнігаўкам і белым чаплям. Іх называюць паліфагамі, птушкамі, якія сілкуюцца на зямлі. З-за снегападаў казуркі, а гэта асноўны рацыён птушак, зноў запалі ў спячку, і цяпер паліфагі пакутуюць ад недахопу ежы. А як складваецца жыццё жучкоў і павучкоў у гэты перыяд, расказалі на кафедры біялогіі універсітэта імя Францыска Скарыны. Для насекомых свойственно два вида неактивности. Это диапауза и оцепенение. Диапауза – это более длинное такое проявление, они к нему долго готовятся, где-то 1,5 месяца, и уходят на зимнюю диапаузу. И вот если в этот период наступает такое резкое потепление, такая длительная оттепель, они уже начинают из диапаузы выходить. И если после этого ударят морозы, то, к сожалению, не все погибнут. Яшчэ адзін прадстаўнік фаўны, на якім адбываецца вяртанне зімы, пазваночныя. На тэрыторыі Беларусі такіх жывёл больш за 600 видов. Позвоночные животные ведут себя по-разному. Дело в том, что рыбы и земноводные рептилии являются холоднокровными животными, и температура их тела зависит напрямую от температуры окружающей среды. Поэтому с наступлением холодов они впадают в оцепенение, в анабиоз. Пры рэзкіх маразах больш за ўсё пакутуюць пералётныя птушкі. Для іх гэта сапраўднае выпрабаванне. Ад 10 до 17% у такіх выпадках, на жаль, гінуць. Каб дапамагчы, арнітолагі рэкамендуюць падкормліваць крылатых камбікормам і падсушаным белым хлебам. Даніил Дробатаў, Владислав Козлов, тэлерадыёкампанія «Гомель».